sabi-abi ko. Oke kok, oke. Ini kok. I dengan ditama, Om ditanak, Om di Spiritu tebitua. I gracia di Tuhan Yesus Kristus ditokau, Om i keginawan di kinaingan, Om i kepisaan di Spiritu tebitua, nyampai no Diozu salviavi. Tepinaing avi, kanu mengaku de doso ngavi ditokau, Om kepapatonda na di ditokau sendi, de mamalamai di katapatan tahom lati tebitua. Mangakun zo, di kinaingan tabakas. Om de Diozu ay tepinaingavi, de nakapamidoso zo kazo, id pamusavan ngaviku, Om id bos ngaviku, id nunu inaimaanku, Om id nunu i aku na ngazanda mimang. Mazanda hasaku, tagazokozo, itinapogi, de mokinsian zo di Mary, i obitua pentihambus hahangay, salviavi di tasab, Om santi ngavi, Om Diozu tempinay ngavi, do sumambayang montok dago, do di Tuhan kinoingan dotoko. Kiko senanoda, di dotoko ikinoingan tavakas, mamahyong de dosa ngavi dotoko, omogawit dotoko, dait kapasizon selacur. Amen. Tuhan kasianaino. Tuhan kasianaino. Kristus kasianaino. Kristus kasianaino. Tuhan kasianaino. Tuhan kasianaino. Kebentugan dari kinaingan, idi takavas kozo. Om pibabasan dari Tuhun ngavi, ngavasi ke gigi navo do itana, mangazo zikadiau, monongku au gigina zikadiau, zumamba zikadiau, membantu zikadiau, manak zikadiau do kapanong katahuadan ngavi, montok kebentugan nu tagazo,
Tuhan kinengan, Raja pensyurga, oi kinengan tama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kinainan, mengidu keridoso ngavi di pemagunan, taimo osambayangsa, pino ikau kodoid avananan di tama, kosenai do idakai, tu iziziauno i isoto bitwa, iziziauno i Tuhan, iziziauno i tapaskoso, miampai di spiritu tabitwa, idi kebentukan di kinengan itama. Amin. Kanau sumambayang. Oi kinengan, davinakas, mananak do patitikid titaak tafasi. Paswango de ginavadagay, ika ginavan dongano, moy do maza do papahom do topi menanza do kapantangan. Potogokon nuda da idagay onunu itafasi. O maza do kopamahizaan nu paintamong. Pati hombuso no do paintogok onunu i natogok nu. Maza di Tuhan za Jesus Kristus tanak nu. Imamamasih o mamalinta miampai diaw. Idi kepisaan di spiritu tabitwa. Iso kinoingan montok so hihinaid aiso kopupuson. Amen. Pembahasan manta di Profeta Jeremiah. Nahung zodiaw oy Tuhan, om pinatumbazan ku odagoson di doahong. Naha zodiaw, izyaw no itavavakas. Izo no po nga ti iyakan ti kita daw, iso songyon di say no po. Potitikit timpu do boson ku ibos, mositi no po do humonggung zo, om papabal, panonon siyo om kaumbakan. Ibos di Tuhan na dadi montok dogo, do kapay mamangan, kasaban, do sanganga daw. No baso mo bos, au zoi mambuanom po kokomoy di sido, au zuno di mabobos po do idngan di sido. Dadi miagakoy kiva do tapuy mi sindap id kinavoku, poin tolungku id tuhang kungavi. Ipinggigisom do mangipop di o minamyuzan dogo. Au zo nakano tuman di. Ibos di Tuhan. Montok diaw iko duduvoku do tutuvan, oy Tuhan kinoinganku. Montok diaw iko duduvoku do tutuvan, oy Tuhan kinoinganku. Oy kinoingan, izyaw no ikinoinganku, montok diaw hangadonzo, montok diaw iko duduvoku do tutuvan. Tinanku kumukus montok diaw, miaga do tana totu nasak hinub i aisovay. Montok diaw iko duduvoku tutuvan, Tuhan. Dadi mintong zo day diaw, iditizonon tabitwa,
do mintong di vinakasnu om kabantuganno. Tu ko ginavan nuno po nga mo magot ko kaposizon imunungku mabosi do kazano. Ingkano da mga zo ideal id po ompus do kaposizon ku. Id ngano kakaton ku o hongon ku. I koduduvoku o vizaw may do miaga koy miampay do pangangakan tagazo. I kabangku mga zo may diaw miampay konsikan. Tu izyaw isakaday ko, ditinggahungong da pahapa nu umondos zo. Koduduvoku lumong givit do diyaw, hongon nu vanan migit dogo do ogyot. Pambasan, mantat suat di Sancti Paul, dari Tuhun ngavi dorong. Ondomo no, o kabinsianan di kinoingan, o itabinay ko ngavi, om sambano di sido, mokin sianzo diozu. Idlahan ikosudong, do doon tuhun ngavi, do pamumuso. Miampay da papatak di tinan ngavi diozu sang impasi sabagi kahubukan to bitwa. Tototopot do kapapon siko ded kinoingan. Kada pomitono o diozu sondi dedi ula do pamagunan posoihi diozu nga posimbanono o ula diozu. Ugon do pemusavan diozu kababagu. Iitino ilahan do mangimbukay, di hizab do kinoingan, o mangiho do nunu itavasi, nunu ipokyonuon di kinoingan, nunu ikonunu, paingkonop doman. Ibos di Tuhan. Itamah di Tuhan do toko Jesus Kristus. Papanavaw noda do tokito di mato di pemusaban do toko. Moy do kokito toko do nunu o kahansanan di oho di sido. Montok do toko. Tuhan miampai diozu, i abal tavasi, nanu mantad buk sinuat di Sancti Matthew. Tuminimpun i Jesus do papatahang diti, do di makiki ia ngavidau, do pinang sansad no haid isido, do mugad de Jerusalem.
Amundoso do endamaan kozo do idhongon di mohoingon ngavi huguan padre ngavi tangaba adat. Pokozon do kapatazon tungagon do ontok tadaw kumataho. Dadi ovito po disido minimang impi. Tuminimpun ipita do minanupa disido. Surga manampasi diaw ay Tuhan. Kadisido do minabos. Mositi do au antakan iti do diaw. Nga kuminisus isido minabos do dipita. Kadai doviku ay setan. Iziawno ikantob ilahanku. Tu lahan nunapo do memusow nga okon ko lahan do kinaingan nga Tuhun. Dadi minabos Jesus dedi makiki iya ngavidaw nung isay nopo imimang do dumadi do tutumanu dogo pazadao no isido do daw sandi sanan no isalip daw tumanu no dogo tu isay nopo imimang do manampasi do kapasisan daw nga atagakan idi nga isay nopo atagakan di kapasisan daw do sabab no dogo nga koy idi nuno di kontungan do Tuhun nung ahantoy disido sompamagunan ombak id kapasisan daw toy nunu kiva do sanguhun do patakan daw do pohogon montok di kapasisan daw tu itanak do Tuhun mikot doid kebentugan di tama miampai ditasab ngavi daw koykot isido tingadan disido tososonghun tumanud do ula daw itino iabal tavasi to bitwa di Tuhan. Tapne ko ngavi id suvang do penabazangan datako Katolik kiva iti hierarchy. Hierarchy na palitinga kiva menumpuan datako kita ada ketua dan di seluruh gereja seluruh dunia yaitu Pope. Kiva Pope dahil na pod Rome, Vatican nga kiva ngavi iti cardinals in charge the commission ngavi teka prefect the Vatikan montok do pemugunan seluruh dunia. Kaikat na po day local church nga kiva uskup datako bishop, paroke na pa nga kiva padri, day chapel na pa nga kiva catechist, umat-umat awam, religious nga teka religious umat awam. Jadi itian na structure teka hierarchy the church system datako survive for more than 2,000 years. Bosan ni pada itu nongotoko iminggu di nakatahib kadi Peter, Saint Peter, Pope yang pertama. Kadi Peter sumidimba di Jesus, sengian Jesus lebih nabos mentok dia zuh isai zo. Peter minonimba the penguhatan di Jesus diti kadi Peter iziauno Kristus. Mesaya, tanak di kinengan, ina kekot dari pemugunan. Pambasan di nangotoko da minggu diti, kakalpo Jesus yampai di makiki ang ngavidaw dari Caesarea Philippi. Teka kinesunan do Tuhun da pagan. Kada Jesus da mino bos di makiki ang ngavidaw, mugad toko de Jerusalem. Kekot zona po de Jerusalem nga manzo sansalao apatay zo deha tetapi pada hari ketiga saya akan bangkit. Nga kadipita tidak Tuhan, ini tidak berlaku untuk kamu. Tuhan menjaga kamu. Nga kadi Jesus get behind me Satan. Pemondaman po cara kau berpikir adalah cara manusia. Tuhan mempunyai rencana tersendiri di dalam the salvation of human being. Tapi ko ngavi
id keposition toko nga ingka nagi. Megal toko nagi di Peter, tu kita mengaku Yesus itu Tuhan, Mesias. Nga pada masa yang sama, megal nagi di Peter tu, dia tidak setuju, dia tidak percaya, dia tidak memahami rencana Tuhan apa yang berlaku kepada Yesus untuk menyelamatkan dunia. Tangan tokono peti teman ko ngavi nga igal dinubos di faraditino tu penambasangan tokono peti nga divine revelation institution. Pada masa yang sama structure teka sistem penambasangan nga divine institution lagi. Tetapi on demand toko duvo nature da penambasangan divine human. Divine kita kudus sebab dipimpin oleh Tuhan. Pada masa yang sama kita juga manusia dan sehingga pada kita manusia, kita lemah, kita akan jatuh dalam kebengkangan, kemesatan dan keposison. Nga sundung tu ingkah tapi ko ngavi nga tememo ikinengan dan menuntun mempai di toko id keposison teka id penabasangan di toko. I taung di nakatalib awal tahun yang lalu saya punya bapak pada masa itu musim tarap pa minangindak ke pun Timadang nga natu sangan natu tulang belakang patah, tulang rusuk patah dan nasusuki nogati itu dia punya paru-paru dan dia di hospital selama 40 hari. Dan kami sekeluarga adik-beradik berbincang bagaimana untuk menjaga dia. 24 jam selang awak ketungag, awak kesebuh, macam-macam perkara. Dia awak ketungag. Jadi harus kita pembantu 24 hours. The mystery napa nga bagi daga sadi nga penggo apia kesibukan nung giminabo kasanguhon kita boleh lakukan. Sibuk kumarja, sibuk miapay fak keluarga nga ipaganakan nga nung kiba kaginaban ko nga Tuhan boleh mengatur cara untuk menulung di Tuhan. Ingkan lagi ipita inongot ako di pembahasan Injil de Bena tu nopus da ipita di Jesus. Au sila memang perkara sesuatu perkara berlaku kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Peter, ini akan berlaku. Dalam arti kata lain, untuk kepada Jesus nga rencana kepada kenangan nga kiva iti kesusahan, keingkaritan, tetapi tawi napa di nga kiva iti victory dari keposison the panabasangan. Ikato ko naging ipanabasangan ipaganakan tu kada toko kita jangan cepat berputus asa, sengian toko apabila kita berhadapan dengan masalah dalam kehidupan, dalam keluarga. Balik kepada Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan, pengkuah dan meneguang di kebengkangan, di masalah, di keposison negi paganakan. Isan Jeremiah, pembahasan kisah inongotoko di Baina. Kadi Jeremiah, saya tidak mahu sudah memberitakan kabar baik. Sengen tikit-tikit tempo, zau da mugad da papakabal da kabal tabasi diti, nga sesongi on zau. Yak kan zo ay saguna nung iraditi to instead of tuhun manahak de konsikaan onsikaw kongo do kabar baik nga mansasangi na giti tuhun yak kan zo mantad beno saya akan berhenti, saya tidak akan mention ngande kinengan nga sangan ni Jeremiah de sesonghunan nga dia punya apa itu hati tulang membara memberitahu kepada Jeremiah teruskan memberitakan kabar baik. Kami katakan gitu pala ko ngavi tu sengyan to kono padada no katutun di kinengan nga kada igali nebos di faraditino tu banyak perkara yang akan kita hadapi. Ada orang kasih ketawa kita, ada orang kasih mengatakan kita bodoh, tetapi megal to kada di Nabi Jeremiah tu hati dia membara, tulang sumsum dia juga membara untuk keluar memberitakan kabar baik. Di pembahasan Injil nga
mina duduk do toko do pengku do jumadi do tutumanu di Kinoengan. Jadi ada 3 perkara yang kita dengar sebentar tadi di dalam pembacaan Injil, bagaimana untuk menjadi pengikut Tuhan. Yang pertama, deny yourself. Kamu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nung similiu toko, jumari toko do tutumanu di Kinoengan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Igalite memang bosku tu ogumu ite Katolik, pen Katolik no nga, sengyan po do kiba kesusaan nga, may po kiba po Tuhan di anong nganini, may po somo do bomo, may po somo do tapikung, o macam-macam atau do toko di kapasison. Ina pagitu nung sumiliw toko do tutumadu Kinoengan, first step na pa nga deny yourself. Depend totally on God. Kumaduvo na po nga ada Jesus, nung tumanod ko dago, pikul kamu punya salib sendiri. Akan ko ay Jesus pinabas do, pikul salib saya. Tidak. Pikul salib kamu. Kamu juga ada bebanan. Kamu juga ada tanggung jawab. Akan ko tumanod di Jesus nasalah saya ni ngawi nasalamat zono. Kiva po tanggung jawab do toko. Pamanahan manto ko ovito dari keposisian do toko. Sa kaniya dari Saint Augustine kinarut kiva iti 43 calon baptis penguatan kiva devo suminuang dari Catholic full communion with the Catholic Church. Ikanyab dehozo isang hun namin sambayang di newly baptized. Harap-harap pia minggu di nakatalib di kiva nagi deti iti sakramen the initiation. Harap-harap newly baptized mugad dangawi mugad sambayang kyo. Akan ko napasu nakano da panguatan Ekaristi audi kopud mugad sambayang. Tu tumanod to kono po the jumari to ko do tutuman di Jesus nga galin the boss di Jesus to carry your own cross. Kiva salib di Jesus sandi do oviton. Ina tanggung jawab do ko galin the boss di Father to banyak masalah mungkin, banyak rintangan dalam kehidupan, tapi jangan putus asa. Megal nebos di Santo Paulus, ipambasan kumaduvo tu banyak pilihan dalam hidup. Tapi pilihan pertama kita adalah Tuhan. Okon kok warisan. Boleh juga lah, tapi pertama Tuhan. Nah, kalau ada Tuhan dalam kehidupan, baru kadi Santo Paulus, kau piman to kodo kaginavan, kau sikaan. Tu esok guno kau dapat semua. Kau dapat YB, kau dapat harta banyak, tapi kau hilang kau punya soul. Ina begitu teman ko ngawi, first step kagaya di Santo Paulus ini, nung kiva Kinoengan nga dia akan menjaga kita punya soul. Ini perkara yang harus kita jaga. Tu kiva ada di ngawi anu to di pemugunan, ngasengan to po di tobi tadaw apa tayo ko nga even we lost our soul. No dia viton toko muga de surga mi di Kinoengan. Nung auto kana katutun di Kinoengan. Step na pada tovi no the nun pengkuat to mano di Jesus nga kaysa no pada tino inabos ko nga deny yourself, umoduvo na po nga carry your own cross, kumotalo na po di nga follow me. Nung ano to ko papapanaw iti step take langka dato to mano di Kinoengan nga sikaw o ginawa toko. Yung toko sandi o kapiman do kaginavan konsekaan doid panabasangan nagiid paganakan da toko. Mantara iti tapin ko ngabi isubang do Ekaristi iti kaduna man katuho di Kinoengan tu napihi toko di Kinoengan megalin bos di Santo Paulus ipambasan ko modevo banyak pilihan dalam kehidupan tetapi kamu telah memilih untuk mengikuti Tuhan Yesus. Iti no konsekaan da toko tu setiap tikit-tikit minggu, tikit-tikit tadaw, the first thing dan tadoon dato ko no pa nga mukad de panamasangan muna ko si di Kinoengan to agumo iti balakat ginavan tinaak di sido dahil paganakan dahil kapasizon dahil community dato ko ti hambusan to ko iti tamen ko ngavi do tememo do guminavo mono kadung nagi tumugubang malayani di dalam
gereja dan juga di dalam keluarga kita. Mari kita sekarang, saudara dan saudari, tunggu toko do teluai, karena menokau sikau tu teme mai kenengan pengampai do toko, ika posisi do toko, teme mai kenengan guminawa do toko, sundung sumono, o hivan toko, o ginavan di kenengan, na teme mai kenengan do guminawa do toko, tu na pihi toko di kenengan, za toko sendi, respon toko naginga, kita juga memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena na di tempat ko ngabi mikot di Jesus di meja do ikarisiti do natumbasan toko do ikinengan no itavud do kapasison tavud do katungagan tavud do kabituhan untuk tensenan otumbasan disido. Senan toko mingkakat, sumyang toko sembayang di otumbasan. Otumbasan zo, id iso kinengan, itama tafakas, monodo do tavan umtana, do savyavi konunu, okito au okito, otumbasan zo, id iso Tuhan Jesus Kristus, itanak tointi soon, nanak di kinengan, nanak ditama de paguhu salviavi umul. Kinaingan mantad kinaingan. Tanavaw mantad tanavaw. Kinaingan totapot mantad kinaingan totapot. Nanak okon ko tinodo. Sopi mionsi miampay ditama. Maza disido o salviavi do notodo. Montok lotoko tuhun ngavi. O montok ko pemosizan lotoko. Seminandot isido mantad syurga. Mazza de spiritu tabitwa. Nadadi tuhun do id hahangai Mary. Nadadi do tuhun. Montok sabab do toko do nakapapak isalib. Do sibo di Pontius Pilate. Nondo so isido do kapatason nahobong. Timinungag vagu untuk ditadaw kumatahu. Id katanudan miampay di buk datang bitwa. Menisabat isido day syurga. Pino ikaw day avananan ditama. Mikot may vagu isido. Id kabantugan. Damon bisala disinimpasi nangapatay. Kapamalintaan daw ay sa may kapupuson. Tumbasan so idi spiritu tabitwa. Ituhan imanak do kapasison. Imuzu mantaditama ditanak. Imiampay ditama ditanak. Dasambaon o bantugan may. Inakabos maza di profeta ngavi. Tumbasan so id iso eklesia tabitwa. Katolik apostolik. Mangakunso do iso kepesuan. Mentok di kepohyangan do dosa ngavi. Manad anazo do ketungagan di nangapatay. Di kapasizon di pemagunan damikot. Amen. Maza do papazada daw sandi manantok ko di salib do tikita daw. Mamanaw tumanud di hang ngavi di Tuhan. Kanuno semambayang mentok do salviavi tuhun do aidu nada iula do misasandi ikapagawit totoko do minsadu mantad di Tuhan. Sisimpan na pa totoko nga ay Tuhan kinango no o sambayang sa. Oy Tuhan, kinungo no o sambayang sa. Montok risang ti Papa datoko Francis, i-Bishop datoko John, Savyavi Bishop, Fada Ngavi, imanan di salip do kaladya kapanumpuanan, tanggungan Ngavi Dioho. Kanono sumambayang day di Tuhan. Ay Tuhan, kinango no o sambayang sa. Iyabal tavasi do tadaw bayno, minamason do toko i Jesus. Nununo di o kauntungan do tuhun, nung ahantoy di sido o pamagunan atagakan idi ko posizon daw.
Sumambayang toko, doonuan toko noda di spiritu tobitua, do kapumusavan tabasi, montok do kaposizon di totopot, okon kaposizon, di nahung do pinuavangan, ning kokoton, toy kapokiazan. Kanono sumambayang do Tuhan. Oy Tuhan, kinangono o sambayangsa. Id pambasan ko iso, nakapiuman i Profeta Jeremiah, di pagadaada, do papabal di bos di Tuhan, inakapagovit di sido, do kapoy mamangan kasaban do sanganga daw. Sumambayang toko do tadaw bayno, montok dioho, ion do so do kalalat, kasangan, montok di Tuhan, moy do onwa na da izyoho, do grasya kasiyavan, do tumihombus papapanaw, di kaladya di Kristus. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, kinangono o sambayangsa. Sumambayang toko, montok do kapatadan, do kababazat, aiso katabazan, kapanom pipian, dait umagunan, do savyavi tuhun, aw mintong do tinaw, votik katumbazan, do ain tutunan, do aiso ido, bisuvazan dioho, dait mato di tama tabakas, mamamangun. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, kinangono o sambayangsa. Sumambayang toko, montok dioho, isumakit, miyampay di titolwo COVID koopodom sizam, domaza do sakaday di dokutul ngavi dioho, nos ngavi, paganakan kinovangan ngavi dioho, do ovit na da izyoho, do idko posian, do dumwapus, di titimpu, do kasusan. Kanono sumambayang do di Tuhan. Oy Tuhan, kinangono o sambayangsa. Kanono mikot do di Sancti Maria tina do toko, mokianu do sido, do manampung do toko, kuma di tanak do sido, ituhan do toko, Jesus Kristus, miyampay sumambayang. Ave Maria, no puno grasya, miyampay diyaw ikinayangan, obitwa ko itanga dosa bitondu, obitwa ituva itinanu Jesus, Sancti Maria tina di kinayangan, pokinsenay sikoy tutuhun ngavi, momimidoso, do babayno untuk jam, do kapatasan sa. Amen. Oy tama di Tuhan za Jesus Kristus, tayo no iti pakinsinan ngavi di tuhun ngavi, maso menampagunan. Imagium do kakito di hizapno, maza do mamanaw iziho, do edi haang ngavi di tanakno. Imamamasi o mamalinta, montok so hihinaid ay so kopupuson. Amen. Sa pepimikaw.
Also kuna Tuhan kinengan, desa babi binangun tu masa dok vosianu, nakati mazikoi di loti takon sadiau. Tu va di tanah om kalaja dohongon ngabi da tinau Tuhun, tu madima iti mentok dagai di loti do koposizon. Also kuna Tuhan kinengan, desa babi binangun, tu masa dok vosianu nakati mazikoi di hing anggur takon sadiau. Tu va digubas anggur om kalaja dohongon ngabi da tinau Tuhun, du madima iti di tinumon do kosunduvanansa. Imang sembayang tapi ko ngavi, do kehubukanku om Dios ngavi, o temo nada di kinengan itama tavakas. Iti titaak tabitwa ay Tuhan, papavonod da tamemo da idagay, di balakat do kopomosisan, do nunu ilamazon diti id misterium, opongon da iditi da id kuasa maza di Kristus Tuhansa. I Tuhan miampai Diosu, poin sabato o ginavong ngavi Diosu. Kana manak do kapanang katahuadan ngavi, dari Tuhan kinengan do toko. Toto topot do katunu da matuhid iti, kalaja za om kapamosisan sa, tamay mo amida manopo da manak diaw do kapanang katahuadan ngavi, ay Tuhan tamata bitwa kinaingan tabakas kozo, om aiso kapupuson, maza di Kristus Tuhansa. Tumantad kasianan montok di ginaga dagay, pinahuduk di sido o daw sandi, om nakapong kosusu di hahangay, maza di kinadaan do di salib, pinagabas zikoy di sido, mantad kapatazon au miho o pupusan. O maza do timinungag mantad di paimpatay, minanak di sido dagay do kapasizon ay so kapupuson. O mingkano, miyampay tasab ngavi, huguan ngavi tasab, miyampay tikon laja ngavi, pamalintaan ngavi, miyampay savyavi di magigizon ngavi di syurga, kuasa ngavi di syurga, humozaw zikoy di hozaw kaapazaan do kabantugan no, miyampay aiso kapupuson mangazaw zikoy. Obitwa, obitwa, obitwa. Totopot abitwa ko ay Tuhan. Itovud da savyavi kabituhan. Itinapogi, da dizono da abitwa ititak ngavi semambayang sikoy, maza da papasondot di spiritu no, da ditingavi miagal buhabaw umato. May da adadi da itingavi da montok dagay, di tinan, omza, di Tuhansa, di Jesus Kristus. Untuk ditimpuh dan iman petabuso isido, nasagak kozo da siminuang da idko da saandaw. Minagano isido da lote. Minanak da kapadang katahuadan ngavi, minangakib di pinapatak di kumadi makikia ngavi daw mosbos. Ono iti savyavi ko, pangakan no diti. Tu itino itinanku, ipatakan may montok Diyosu.
Ilahan miya gadi, untuk napongoh imakan minsa sedop, nanu di sido isasavan. Minsan po da minanak do kapanang katahuran ngabi, pinatak di sido kumadi makikia ngabi daw mosbos, onua iti savya biko, panginom na mantad iti. Tu itino isasavan di zagu, iza di batas kavavagu aiso kepupuson ipatunguan mai montok Diosu montok tegumo, montok di kepahiangan da dosa ngavi. Maina iti doid keandaman dogo. Ketapatan tahun melati do ketumbesan. Itinapogi, da maso zikai mamalamay di keandaman di kinapatazon kinatunga gandaw, patakon sa diyaw ay Tuhan, ilauti do kaposizon isasavan do kapamosisan, manak do kapanang katahuadan ngabi, dan dikitan zika diyaw do kapadan de dumbangan no menumpuan de diyaw. Ahodo kozo izikay da sumambayang, da magi do ditinanam za di Kristus, atimong zikinada do iso maza di spiritu tabitwa. Anda mo ay Tuhan di Eklesia no, paitongkop id poto tongkop da pamagunan. Abito no Josido, da di kapanuan da tuhul sakaday, songavian miyampay di Francis ipop dagay, i John i Bishop dagay, salviavi di Fadangavi. Anda mo nogi ito pinayngavi dagay, inang kaodop id kahasanan di katungagan. Salviavi inapatay id kosyanan no, tay mo no iziho da di ninavaw da vos no. O senedagay sa viavi sumambayang zikoy, damyampay di hahangay to bitwa Mary tinak di kinaingan, Sancti Joseph Sabarsido, miyampay di apostol to nga bitwa, sa viavi isangti, inakapaponsikaw diyaw id po ompus da umulan ngavi. Ano zikinada di kavosyan, da dumadi da sabi tumungkos ngavi da id kapasizan sa lajur, mangazaw mabantog diyaw, maza di tanakno Jesus Christus. Maza disido, yampay disido, idisido. Oy kinaingan tamata vakas, idi kopisaan di spiritu to bitua. Salviavi kebentugan kapantangan nga diyaw no, montok so hihinaid, ay so kepupuson. Jadi penuh di mamamasi, noog maza do kapangian pangkinoingan, kata mak zikoy de mabos. Tamaza id di syurga, abitwa no ongano, mikot o kapamelintaan no, izabnu ay maan da itana, megal da ingkano i da isyurga. Takkan dagay da tadaw diti, o loti za tasasanga daw, pohing zikoy o hasa nga bidagay. Kada zikoy o vito doid koy basatan nga pagabaso zikoy no mantad talaat. Pagabaso zikoy ay Tuhan sumambayang zikoy da mantad patitikit talaat. Katahuad no da manakdo pipabasan itadaw nga bidagay. Da maza di sakaday da kasenan no. Penggabas zikoy na datamay mo da mantad doso, pintampasi mantad salviavi kesusaan ginavo, da maksud zikoy pengandad di kehasanan nabi Tuhan, di koy katan di mamama siza Jesus Christus. Oy Tuhan Jesus Christus, binabos di apostol nga vino,
Pibabasan timponan ku Diosu, pibabasan ku takon ku Diosu. Kada intong re dosa nga bidagay, nga do idi katumbasan di eklesiano, katahuad no do manak do sido do pibabasan pisaan, ikatanudan miyempay hisab no, imamamasi mamalinta, mentok so hihinaid ay so kopupuson. Pibabasan di Tuhan, miyempay Diosu tamay mo. Kanaw di magita taak do tanda do pibabasan. Intangay idomba di kinaingan, intangay isido, imangidu di dosa ngavi da pamagunan, abitwa na suntob oho din makan dami sasadop di domba. Tinan za di Kristus magawit totoko dahil kapasizon sa lajur.
Kano sumambayang. Noin Bhagavan diti loti manta di meja don syurga, mokin sian sikediaw ay Tuhan. Datu da it takanon da kaginavan manakadai, papay magan na da iti da ginapadagay, mamagwa dagay da manampuan diaw, it sungkad tukad sa, maza di Kristus Tuhan sa. Amen. Mikaw ko padanamot ito binay ko ngavi mentok kapayhan na panambazangan. Mentok kapayhan na tabinay ngavi paintutub o upis mission. Do ontok tadaw ko iso di tidumonto. Kopiandot da tadaw ko undangan na merdeka. O kabidi da tadaw sumusut ko iso tadaw vuhan ko sizam. Ontok da katahu tadaw vuhan ko sizam. Kontok da tadaw ka patiho. Kiva da pitimbungakan vuhanan da pakalaja ngavi da upis mission. Da mantad jam ko sizam do ngusuvab. Gisom jam kaduvot tahib tangadaw. Mantad na diho. Ontok tadaw diho nakamoy. Jam kaduvo min sasadop. Kavasa na gira sumomo. Terminally found nung kiva da udizon. Holy hour diti tadaw kapat dumonto. Ahapon unsubon oto binay ngavi damoy ang pazat the holy hour id panambazangan St. Michael tumimpun na jam kavahu dong sodop. Katambuhuzan idamin montok the sakramen kapanguman, kasambutan, kapangakunan, montok di sontob kitolwo, nohoing omiaw ko pud. Montok di tabinay ngavi, makitoy mo da sakramentum ngavi diho, ano kamoy idsavat. Kavasa da manuang form maza online, hobi paguhu. Okito idbogizan mission office. Id website the paroke. Montok kapayhan paingganop kavasa mudizo id upis mission ontok timpu pakalaja. Kapag isuatan ngan hobi paguhu maza online. Montok di tumindapo ngavi damisa id panambazangan St. Michael Pinampang. Kavasa na damakisuat ngan. Montok na minggu dumonto. Kohimo ko onom tadawuhan ko sizam. Sumuang na po the website paroke St. Michael Pinampang. Kasambutan montok di painsakay da kulita. O kabiti da mantajam ko padamduvo dong adaw. Gisom da jam ko padamduvo tahungopod tahib tangadaw nopo. O montok nopo din nakatanod paimpono da misa katauhuzan miti hombus. Aister gontob da umul di pakavastaon da sumambot. Kapatundan timpu seminas sangadaw. Kapatundaan pisasavan. Montok taon. Duwangopod. Id paroke St. Michael Pinampang. Seminana po diti ipon julonda da ontok kaduvangopodam onom tadawuhan ko sizam. Nga pahuntanon kumado kotahu tadawuhan koopod. Tadaw kapenutuban kapolijistahan kampazatan na po nga ontok kotu tadawuhan kosizam. Montok di umampazat pakisuat ko na dengan online maza the website paroke. Montok nagira kapayhan paingganop. Gontob ginumo na po da kavasa mampazat nga himo ngopod pasang. Ingkaka na kapayhan kanod sa viyavi mingkakat montok da kapamblakatan kapawgadan. Ituhan miyampay Diyosu. Miyampay sinubado. Ibalakat likinoyngan tavakas kozo. Itama. Itanak. Espiritu tabitwa. Sumundot na da do Diyosu
tumimpon miampai Diosu so hihinaid. Ugadno pabalokno iabal tavasi da Tuhan. Katuhada